برئيس عبد الله صالح چاودێرێ سیاسی و ئەندامێ بەرێ پەرلەمێنتوە عێراق. برئيس عبد الله دەم باش هەیانەها دوو نەرین هەنە لەسەر هەڵبژارتنên عێراقê. بەشێک ji çavdêrên siyasî dibêjin ev helbijartinet giringin, ev helbijartinet dibine sedemê guhrankariya nexşeya siyasî hukmranî li Iraqê. Iraqê beref arasteyeka baş araste diket. û beşeka dîke jî dibêjin nexêr ev helbijartinet tinê guhrîna erqamane hejmarane ji xola çwarê dibîte xola pêncê û heman kesatî û karakterên Iraqê ne careka din pilawposta werdigirin. Nerîna te çi ye Berês Abdullah li ser van helbijartinan e? سپاس بۆ میوانداریە سلااو هەمی گوهدارên هێژا بینەر و گوهدارên هێژا ڕاستی دیتنا من هەموو هەلبژارتنێک هەر گرنگە یعنی چی گۆڕینا بکت چ نەکرد هەلبژارتن بڕیارە خەڵکێ vî welatiyê ka dê çi biryarê ditil ser dahatê xwe bû 4 salê dî. Ji vê nahiyê ve helbijartin çi gorîna bikit çi nekit zor zor giring e çunke re'ya xelkê ye we xelk biryara xwe dit. Taybetî helbijartinê vê carê li Iraqê ku sextekarî û ew tiştetê de dê zor zor kêm bin çunke tiştê hatî kirin zor zor tiştên elektronîyên zor zor giringin و ev helbijartinên Iraqê û çavdêriya tê tekirin ji dinyayê ve gorey biryaran encumena asayîşa nêvdewletî ye yanî ne mewzueka mawesa serpê ye. Dîtina min ev helbijartine dê hindek gorankariyê giring û berçav kin lê em çaverê guhorîna wekû dibêjin şûreşgêriya yeklayanî ser û rîşe û ser û binkirina wezîş hiç hilbijartinekê nekîn. Ve dîtina min ev helbijartine ne guhorîna jimara ye ne guhorîna demûçava ye lê ev helbijartine dê guhorînên baş بۆ نمونە Berês Abdullah بۆ نمونە ew gorîne çi ne eger hindek nimûna bidey li ser wan gorînên ku tê çavarêkirin li Iraqê ro bidin di sibê rojê de ku xelek hez bi cudahiyê biketin divê xola parlamentoya Iraqê ya çarê digel ya pêncî ku sibê rojê dest pê diket kandîn tê helbijartin. Ev dîtina min êk ji wan gorîn ku tê te çaverêkirin serkeftina rêjeyek baş bitiş xelkê yanî xelkê xudanê hikûmeta medenî xaricî îtarê ehzabê heyn li Iraqê heta niha. Yani xelkek zor mureşeh hene palêwrew hene şûreş tişrîniya hene yani xudanê serhildan û întifada Iraqê hene fe dîtina min dê rêjek baş ji vî xelkî derkevit و احزاب partiyên hizbên îslamî li Iraqê dê beraf paş ve vegerin و tewazunek dî dê çêbitit navbeyna kutlên perlemaniyê. Kak Abdullah yani tutwê baweriyê dayî ku çalakvanên helbijartinên teşrîna 2019 ku xwe helbijartîne weke serbexû ku serbexweyekên zor van helbijartinan de kandîdin nizîkî 700 û tiştek kesan weke serbexû xwe helbijartîne. Tu divê nerînê de yanî weke çavdêrek beriya niha jî tu endamê parlamentoya Iraqê bûyî ku xelkek dengî bidete wan ew ser bikevin di parlamentoyê de xwedî bandorek bin bû guhrîna nexşeya siyasî li Iraqê. Dîtina min jimarek baş nisbetek baş ji vî xelkî dê derkevit. Yani ez pêşbînî dikim heta 40 kursiya derkevin ji van xelka li perlemanê Iraqê. We ev pêngavek nû ye bû guhorînên li Iraqê. Giring ew ye dîtina min giring ew e yanî ewek çêbit. Nîne wekû bêjin serê Rumê bû îtîcahê guhorînê li Iraqê çêbit.
و دیتنا من افت فت هل بجارتنی دا دیت پیش چاف کرن و دی چه بد و دی در ریگ درگاه این فکرن بس كاك عبد الله يعني نارينا كاديكا جهه كاك عبد الله دبيجن نارينا كاديكا جهه دبيجن كاركترين عراقي بريفنابن اجنداين درفنا كو برياري لسر عراقي دن عراق شوا سياستي بكتن شوا تعاملي بكتن از باورم اف اخفتنا قالك مبالغه بفي رنگينينا از باورم مثلا بو نمونه ممكن قصدك جوان لايك جوان بحث ايراني بت من از گله پش راستم گله جارا ایرانیاش تشتین جنزیک کسین خود داوا کری لی چونکه او تشتا ندبر جواندیا و اوین عراقی دا بینا نکرینه من معلومات تاین سری موضوعی فبيتنا من بي رنگينينا يعني عراقية نزيكترين عراقية بو إيراني مصلحتا خل برچاوت گرد پیش إيراني مصلحتاوي يعني اف گردانه بو هندي اچكا مصلحتاوي القلوي اتجاهي يعني كاك عبد الله القوري زانياري انت دسوردانا إيران دا عراق دا رولكي باش دگريتن دخوازيت عراق پیش كويتن رولي ناخر ادبجم او عراقية گرداي اتجاه ايراني يعني امريكا يعني السعودية يعني كي جابت بي رنگينينه كو هما بس آلتن دسوانده بي رنگينينه ما عدا يك دو تنظيم نبنه في العراقي يدي بي رنگينينن يعني نبوي آخفتنين اواتيتا قوتن يعني افا هاي او جهتا مصلحتا خود بينن تدوير ريكا پيونديا قال ايراني ده قال قاوا بريارك ايراني هبت نت مصلحتا وان ده بالناكن يعني من اول سر في موضوعي هين جبرنده ادبيج ما قوتنا قالك مبالغات ده وادبيج ما قوتنا جيبو صار كرنا خلقيه كوناتشن دنگدانه واف قوتنا يعني اساسي في قوتناش شوان حزبا دركتيه اوش قطر سنتال بجارتنا ده غايات جج في بلاف كرنا وانا خفتنا وان قوتنا صار كرنا خلقيه نچن هل بجارتنا نسبه كم بتشد دا جوهر چونك هندي نسبه دنگ درا بتربت نسبه جوهرين ده بتربت العراقي هندي خلق بتر بدنجي بدت بتر دي جوهرين شبن العراقي فاف حزب خاطر سن وانا خفتنا بلاوت كن وكو بيجي خلق ما دي ابو دنجي دي تو دنجي بدي ندي عراق هر اك تشتا باشه كاك عبد الله تات اخرني خدا اماشه و اكي كرتا گوت اس پیش بینید کم کو کاندیدن سربخو حتی 40 کرسیان وجاره د پارلمانتو عراق دا بدز بخن پیش بینیاتا وک چاودرک جبو کردان چیه کرد همو هزولان سیاسی و چند کرسیان بدز دیخن والله ديتنا من جمارة كردا قشتي يعني نا حزبك يان فلان حزب يان فلان حزب ليه بديتنا من جمارة وان دي بتربت هل بجارتنين باري جمارة دي بتربت و هم رنگيجي دي بتربت يعني جهورين هل بجارتنين هرم الكردستان ده ناحية نسبة يعني كرسية كل فيري كم وان اكزدا بل ديتنا من خلقك نيجي دقيتت لستن كردستان ده بو برلمان عراقي ديتنا من اف خلقي سر بخوا بنافس سر بخوا اوا كرين نامزاد كرين الكردستان اجدي در كفن نسبك ليه ديتنا من بو كردستان باش هل بجارتنا گرنگه هل بجارتن اوه بانگه شهات پشتی هل بجارتنا پشتی باش هات کرن بانگه شده يعني رول كردان چه بيتن لعراق دا پشتی هل بجاردنان رول عراق بنگاوا ايكي دويت همو لاين كردي اولا امل سرچيل قال عراقي ما كيشهنا سرچنا بله يعني خلا ايكي او كيشن ما هنجا العراقي نوك هفيا تفسيرا دستورية يعني برنجك عندما دستوري تفسيرت كين عراق برنجك دي تفسيرت كد هر دو جنات شوينا
او جهه کو دستوری حق دایه بو تفسیره کو محکمه اتحادیه دوید پنگاوا ایکه همو پارلمانتر الكردستان دركفن چه سربخابن چه حزبي بن چه يعني كي چه حزبن فيت اولي او بخوا تفاهمك بكن السر فيت فان تفسيرات ما هين بو دستوري يعني همي ايك بن السر تفسير مادة دستوري اويت ما خلاف هين القل بغدا يعني ام قال جارا ام غازندات كين بيجي فلان فراكسيون يعني فلان كاس يعني فلان شخص يعني فلان حزب والله فلان موقف ورناقرت او وي موقفي ورناقرت اگر او اگر تفسير وي ماده دستوري يا منو ويك اك نبت اگر از او ما خلافها بتتوي تفسيري ده طبيعيه وقت من موقفي ورناقرت فاول بنغافا اكي فيت كتلا كردستاني همي لا ينابقره و اوي در كفت فيت اولي جلسه كي بكن بري بچنه بغدا رونن خواري قيادات كردستاني يتوانا رونن خواري برون كن ما اف كيشا هيلقل بغدا مثلا كيشامت نفطي ده اويا تفسير ما بماد مثلا 111 مسألة نفطي ده هو صانه يا بغدا هو صانه كار رأيوات چیه يعني رأيوات كنها ايك تفسيري ده تفسير مادة دستوري ده دا موقف السر بينها ورقرت تمام دست خوش انقافا ايكل نكمن اول زور گرنگه دست خوش برئيس عبد الله صالح شابتر سياسي باواكي راستوخو لدهوكي تتقلما بوي قال لك سباس بو هواج ممنون